Geri tukorio gochengera ebintu biya bigotume gostinchira cyo gotanga oroiboro oserimanyikante buna World Contraceptive Day awase eserikali ya kaunti ya Kisii wetrase wizara y'obachenu itkolera baba gusangirikana asense moya kyamukama eryo semia abantu igoro yachinchira cyo gotanga oroiboro baigoni go baba gokora okorenga amarito ase chinsemicho asibagenderete gosemia abantu abange kubwatkana no gotanga oroiboro. Contraceptive Day. Itu kelingi andrete kunyo sengma sisema wao na say country there is something that is going on countrywide lakini ile county ya Kisii county na tolega asenya kitalia kiamu kama health center ya Nyalibali Masaba. Itu keli umuhimu wayo na tumanya abantu igoro yesinjira cyo kubangura iboro etimu yeri tukeli na the power of options and every pregnancy is wanted. The power of options is mtu chinchira chinyinge choko banguru iburu and every pregnancy is wanted una mungina abone tukibora nechi tetere nechi okonyora ekera bangina bachire bakoyewa bakonyukera lituko nande ebatakiro ko chinyukera lituko chakera litangani kama no ko semania ngo nya service nchiro togendeta gukora services to go pamono ira togendeta gukora services cha counseling and offering family planning services togendeta kudumira abangina bali moto togendeta ko pima cervical cancer togendeta gukora immunizations abana bake na covid immunization negendrete asigo no echi kurkunchiro chinke chigendeta ko cancel abangina abasubati manyabanga yonta yataka tutaleta bagaka wajaga iga kiamukama oshirikira abantu baito ba kiamukama bari ya Kisii wasemia amangana family planning kama yatenga bono enzi ya COVID mangana family planning tosamia abantu baito yapa nyara abana lyoka uchumi ya lende basi yuko bari shukuru abere chinka abandi babirwabo abandi babaibia igo tuacha basically kugwaterana mu Kisii kwa kaunti ya Kisii to sambaze uchumbe ina nere important abantu baito forward bamanyobuya wo kumia abana bake